nzokomeza njyana nawe weguriye umutima wanjye ndetse n'ibyanjye mfise byose unyobore mu nzira yawe zibanire nawe mukiza amajambo yawe mukiza niyo yonyene y'ubugingo n'abisi bose boguta nzokomeza njyana nawe weguriye umutima wanjye ndetse n'ibyanjye mfise byose unyobore mu nzira yawe zibanire nawe mukiza. Turabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Dushimira Imana ko yaturamukije amahoro ikabiduhaye kongera gukoranira aha muri iki gitondo, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Amen. Nitwa Blessed Timothy Kumukiza. Nizera ko atabindi by'imyitondoro tworenza ngaho, cyane cyane ko bitari magakiza ahubwo agakiza kari mu byo twiga. Turiga icyigisho kidufitiye umutwe w'amajambo uvuga ngo kuba umukristo yuzuye. Kugira abantu ba mbere babeho biswe abakristo ntabwo babyise ahubwo baragiswe. Igihambaye rero si ukwitwa, igihambaye ni ukuba icyo utegerezwa kuba cyo. Izina ry'Imana riragucyubahiro. Mu byakozwe n'intumwa 11 guhera ku murongo wa 24 asome n'umurongo wa 25. Kuko yari imico myiza yuzuye mpemu yera no kwizera, abantu benshi bagurirana ku mwami Yesu. Avayo aja Taruso kurondera Sawuli, amubonye amujana muri Antiokiya. Yego. Bamarana y'umwaka wose bakorana n'ishengero bigisha abantu benshi, kandi muri Antiokiya niho abigishwa batanguriye kwitwa abakristo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Batumye ngo muri Antiokiya niho bane abigishwa ba Yesu batanguriye kwitwa abakristo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ariko ababibise niba mwumvise neza uyu murongo, bababonye bafise imico myiza. Bababonye bafise imico myiza. Yesu ashimwe. Amen. Bababona bafise imico isa niyo umuntu yigeze kubaho, bakaba baramenye amakuru yiwe, akaba yaragendagenze hirya no hino muri bo. Ababise abakristo bahereye ku mico, nabo basanga abo bantu bafise imico isa niya Kristo, baravuga ngo aba n'aba Kristo. Amadini hirya no hino yuzuye abantu bitwa abakristo, ariko mu by'ukuri atari bo. Bamwe ubukristo bwabo bumenyekanira ku kwambara umusaraba, abandi bagira ndabona hariho n'abantu biyita ngo abakozi b'Imana bambara amakoti akaza k'umusaraba, ikaba ikinyandiko bita ngo badge, ikiranga umuntu cyangwa logo yerekana ko umuntu ari umukristo. Niyo umuntu apfuye baraja kumuhamba bagakubita k'umusaraba kugira ngo berekane ko yari umukristo. Ariko ubundi ubukristo buraboneka, ubukristo bwo mu mutima, ariko ibi mu mutima nabyo bikaba biboneka inyuma ku mubiri, bikaboneka mu mvugo ukuntu umuntu avuga. Ubundi ubukristo kuki abantu bashaka kubugirira badge, ikintu kibyerekana kibumenyekanisha. Abandi bitwa abakristo kuko basengeye mu rusengero riko n'umusaraba. Ibyo sibyo bikwiye gutuma abantu bitwa abakristo, kuko abambere abigishwa ba mbere bitwa abakristo babyitirwa muri Antiokiya, babyitwa n'abapagani batari abakristo, bababonye ko imico myiza isa n'uwo bigeze kuvuga amakuru yiwe yitwa Kristo. Ubukristo ni intambara umuntu agwana kugira ngo ari umwana w'Imana.
yo kwanka gusa n'isi ahubwo akaba umwana w'Imana. Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 handitse gutya. 12 aravuze ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana nibo bizeye izina ryiwe. Ariko abamwakiriye bose bangana bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo batabyawe n'amaraso cyane no kwifuza k'umubiri cyane no kwifuza k'umugabo, ariko babyawe n'Imana. Ntibigeze babyagwa n'umugore, ntibigeze babyagwa n'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Abo n'abakiriye Yesu mu mutima yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Igitabo cy'Ibihamya umuzingo wa mbere urupapuro rw'amajana 275 paragrafe ya mbere haranditse ngo il n'est pas fatal que nous ayons une vie spirituelle chétive. Il faut que notre esprit se livre constamment à l'exercice de la piété. Il ne suffit pas de prier. Tu dois t'habituer à concentrer ton attention sur le royaume de Dieu et sa justice. Ni ikintu gikomeye cyane kugira ubuzima bw'ibyamwemu buhagaze neza. Birakwiriye ko impemu yacu yishyira mu myimenyerezo ya buri munsi yo kwizera. Hasabwa kubaho imyimenyerezo yo kwizera. Ntibikwiriye gusa gusenga, il ne suffit pas de prier, ariko umuntu akwiye kwimenyereza gushyira ubwenge bwiwe ku kintu cyitwa ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo. Bikwiye kwigarura ubwenge bwacu. Hepfo baranditse ngo l'exercice te donnera de la force. Iyo myimenyerezo izoguhereza inkomezi. De nombreux chrétiens de profession pour le risque de perdre sur le deux tableaux. Benshi mu bakristo babandi bavuga ko ara abakristo bari mu kaga ko gutakariza mu mayira abiri. Essayer d'être à moitié chrétien et à moitié monde aboutit à appartenir au monde pour 99%. Kugerageza kuba inusu umukristo, iyindi nusu ukaba uw'isi, bisoza ubaye uw'isi ku bice 99%. Abakristo benshi ngo turi mu kaga ko gutakariza mu mayira abiri, kubera ko tudashobora ngo duhitemo kuba ab'Imana byuzuye cyangwa ngo tube ab'isi bigende gute byuzuye. Ahubwo abantu bashaka gufata impande zose, agashaka kuba umukristo inusu, akongera akaba n'uw'Imana, akongera akaba n'uw'isi inusu. Ibyo rero ngo biguhindura umupagani ku bice 99%, usigaje rimwe ukaba Satani. Niyo mpamvu rero umukristo ari intambara isaba ngo bishoboke dufata umwanzuro wo kuba mu ruhande rumwe, akuba mu abakristo b'ubwo buryo bafata impande zose, ntabwo bashobora guhimbara Imana. Yesu yabivuze neza mu byahishuriwe Yohana igice cya 3 guhera ku murongo wa 14 ngo kudakonje kandi ntumire ukaba wibereye hagati na hagati. Aribyo bisobanuye akazuyazi ngira ngende gute, ngira ndakudahwe. Mu zindi ndimi wanditse ngo nzokudahwa umve mu kanwa, je te vomirai dans ma bouche. Yesu ashimwe. Imana ntabwo ikunda ko umuntu aba uwa hose. Ishaka ko by'ukuri ubishoboye wohitamo kuba umupagani 100%, cyangwa ugahitamo kuba uw'Imana 100%. Kuko abakristo benshi bo muri ubwo buryo bafata impande zose ngo baba ibikoresho binezeza Satani cyane. Niyo mpamvu ubukristo ari intambara.
Pawulo yarabiravye avuga aya majambo akurikira muri Korinto wa mbere igice c'icenda umurongo wa 24. Soma. Ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose ari guherwa akabumwe, namwe abariko mwiruka kugira ngo muronke impera, kuko umuntu wese azorushanwa yitegura muri byose. Abo bagenda batyo kugira ngo bahabwe igitsibo gishira, ariko twebwe tugenza dutyo kugira ngo duhabwe ikitazoshira. Nuko nanjye ndiruka sinihuta ziyaja, nkubita ibipfunsi ariko sinihusha, kandi ndwanya umubiri wanje nkawuhindura umuja, kugira ngo kumbure maze kwigisha abandi nanje ubwanje sinze mboneke ko ntemewe. Imana itubane cyane. Urakoze cyane. Ndashaka mu ijambo rikomeye rivuze ngo nkubitana ibipfunsi. Ukubitana ibipfunsi ntabwo numva ko ari intambara. Ubukristo rero ni intambara. Yesu ashimwe. Amen. Ubukristo ni intambara. Buri muntu wese avuga ko azoja mu ijuru asabwa kurwana, kugira imico myiza. Yindi yatumye abantu bitwa abakristo ntabwo byizana, si igikorwa cy'impanuka. Nturota uzinduke wayigize. Turi kumwe? Twazanye nta soko ihari woyiguriramo, nta duka rihari wogenda kwiguramo. Bisaba ngo upambane kugeza iyo mico ugende gute uyironse. Ndaje ndababwire igituma ubukristo ari intambara. Soma muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 21. Hariho uburyo ijambo ry'Imana rikwiye kwakirwamo. Haravuze ngo nuko rero mwiyambure imyanda yose n'ububi busigaye, mwakirane ubugwaneza ijambo ritewe muri mwebwe, rishobora gukiza ubugingo bwanyu. Mwakirane ubugwaneza ijambo ritewe muri mwebwe. Ni ukwizera, kwihana, kubatizwa, guhinduka. Izo nizo ntambuko ingirakamaro mu bijyanye n'agakiza k'umwana w'umuntu. Usabwa kuzipima ko ukaraba uko uzihagazemo umunsi ku munsi, nibwo uzoba umukristo yuzuye. Reka Imana yo mu ijuru idushoboze kumva ibi n'ibindi tudakumva, imitima yacu isonzeye mu izina rya Yesu. Amen. Amajambo yawe mukiza niyo yonyene y'ubugingo, n'abisi bose boguta nzokomeza njyana nawe. Weguriye umutima wanje ndetse n'ibyanjye mfise byose, unyobore mu nzira yawe, zibanire nawe mukiza. Amajambo yawe mukiza niyo yonyene y'ubugingo, n'abisi bose boguta nzokomeza njyana nawe. Weguriye umutima wanje ndetse n'ibyanjye mfise byose, unyobore mu nzira yawe, zibanire nawe mukiza.